determinant gi manga suba part phau taw gra matung da ngasi taruk suba part chibu yengbiri pasa chasingbu ahan makta da taram long sari aduna koi yengbiri ba kudimang na anu ba yengboi taraga de channel se subscribe to bira mo support to boy na encouragement to boy na ko adudi hojik se smile taw se taruk suba part chida tamdu si kaino haiba se ko yengtok se ba ko taruk suba part chida khoina tamdu si kaino hai taraga di khoina tam gi ba kedoba khara se hedi matrix tam gre determinant tam gre madu sing du gi ko kedoba application hai ta ma khoi gi sijin na fa ma je mo ji kai da kadai da sina tuino haiba po to ne hoji lak tu si smile taw ye khoina system of linear equation hai tare variable ani natraga ahum oning boy sunu ahum bodi taw tare maram de khoina tambi bo matrix se order 3 phau yo banena variable ani variable ahum lebo system of kedoba linear equation solve to boda sina ya mo si kamai taw sina gi habdu yeng se ko man hali se akoi ahan boda system of linear equation nama ego system of linear equation ai ta linear hedi ka ba degree 1 oi ba anduga variable ani leba ahum leba haiduna x y z ki makha pole aduna hojik lak tu se ekhoi gi ahan bada matu puthok patam dringai da khoi gi system of linear equation se consistent oibra inconsistent oibra haiba kainoma hana tam se ba ko masi kamai tawe ha matam da khoi gi system of linear equation ma khok piram ba ko मधुगी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन से कंसिस्टेंट ओके हाइर तारगदी मासे सॉल्यूशन लेगदबे सॉल्यूशन का हाइबो वाइ सिदा कोई क्लास 10 दगी ऑलरेडी खंगदम लाबनी कोई सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन दुबु के दोबा सैटिस्फाई तोबो गंबा x y ये वैल्यू नत्रगा x y z की वैल्यू दुबु के दोबा सॉल्यूशन हाइबनी अददा सॉल्यूशन लेरगदी कई तोरे हाबा consistent ओरे अदुगो सॉल्यूशन लेत्रगना कई ओरे हाबा inconsistent ओरेनेबा तारे को सुमाइना वही चे हाना कोई सिना लेरबनी होजिक मखा ताबा लागतुइसे system of linear equation ma piram magadi adu kamaina solve tawgadage haiba posineba yare ko sa hoji khoi sumain tawi general oina matang ithoke buko aduga maduge general oiba potu da hane nar se buko sumain taw se khoina hojik linear equation gi system ahum ka pire equation 1 equation 2 equation 3 ahum da pire masi kamain tawi haiba matamda aina equation ahum la isi kai gino variable ahum lak pagini variable ahum solve tawge taragati equation ahum sangi variable ani solve tawge harga equation ni sangi fare akhoi ahum da ne si ahum da ne ani da ors tum yai ko sa sida akhoi na sigi solve tawge taragati akhoi na matrix ahum ka puthokane ba karam matrix no aham da akhoi na general a hana thona yedum a hana matrix masigi matrix se karam bano haiba matam da masidu yauri ba variable x y z sigi coefficient sing ja masina siamba matrix neba haibadi sida a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 makoina siamba kaidoba matrix tu neba haidi sida a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 sumain taraga a hana matrix am lere yare go sa next mathang da x type matrix amaga mu define to matrix ahum ni ko define to disa x type matrix na kamain to wi haba matam da variable singina semba variable ai ta di re se x de y ne kana no z ne le ta ga di sida x thame sida y thame sida z kala matrix ne ko sem de sida di aduga ahum suba matrix am su putok kini aduna b haina general mo se le koina ahum suba b haba matrix na kamain to wi haba matam da khoi gi variable singiga le minaba coefficient singina sembasina a kaugre aduga variable singina semba matrix na x kaure aduga b hari sina kana noi taragati constant oiba constant tam hai tar equal to gi wang model re singse masina sembasina kone kai kaure seba d1 d2 d3 smart roga b haina matrix ama tholeba hauji haining is mana matrix ahum ji kari maram gi define tawino hai matam da masigi system of linear equation ja masigi matrix ahum je sinaraga represent to bi ayaba kamaina represent to bi ay hai matam da koina a ga x ga into tawraba adu kana ga manhan ba b siga manhan laba yai go sa habati c matrix siga sigi matrix siga into tawrase aduga sigi b siga manhan ja habne matam sida masigi sim solve tawkanda masigi hanai film sum tarakane ba koina haidu se ka doba masigi system of linear equation ahum ja sumaina iba yai haina ta duineba yai huje kamaina iba yari no haibu de koi si mathang into tawmaraga ta ja ponni madomak dei show tawroige yare ko sa haibadi masigi system of linear equation se sumaina iba yai matam sida a sina kana ne haba variable sing ge coefficient semba matrix ni x na kana ne haba variable sing na semba matrix ni aduga b sina kana ne haba
मागी constant term सिंगुना सेम मैट्रिक्स नेबा तब constant term से equal to की वांग मते इगदबने मनों दी बिया देखो सितगी अखोइना लाक्तुइसे केस अनि लानेबा केस अनि से कमाइन तवे हाबा मतम द अखोइना a हाइबा मैट्रिक्स से सिगी स्क्वायर मैट्रिक्स से मसी से सिंगुलर ओइबा नत्रगा सिंगुलर ओइदबा हाइबा केस से लानेबा अहान बा केस ता नन सिंगुलर हाइदि सिंगुलर ओइदबदने नन सिंगुलर हाइदि कै हाइबा a की डिटरमिनेंट से क्या होइबा नॉट इक्वल टू क्या होइबा 0 असिना अहान केस हाइबदि डिटरमिनेंट 0 ग हेक मानद्रबा मधुबु कै गौबा अखोइना नन सिंगुलर गौएबा नन सिंगुलर ओइलगदि अखोइना मांगदा ngaranggi topic ta tamgre kamai toba matrix ama non singular oi taragadi kedoba magi inverse kedoba exist tawgani hayaba yego se a inverse exist tawrani adu taragadi masigi aina phangribe question sida both side ta a inverse na left from the into tawseba du taradi kamai dani a inverse ax haiba maga a inverse b haiba maga यारे को से मसीदगी दे आइना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाला मतुंगदा a इनवर्स का a गा पुंसिले इनवर्स का a गा पुंसिले आइडेंटिटी तारानी आइडेंटिटी गा x की दु तावदी x मसामक ताहरनी इक्वल टू a इनवर्स b मसीगी फॉर्मूला से मुशी नरक्तुइनेबा मसीगी केस से करम कांदने हबा a हरबा मैट्रिक्स से करी ओरो मतमदा नन सिंगुलर ओइरा मतमदा हाइबदि डिटरमिनेंट से 0 गा मानद्रे हारा कांदा इनवर्स एक्जिस्ट तौरे हारा कांदा इनवर्स पुथोगा मसीगी फॉर्मूला सिनरगा कना पुथोक्तोइबा x y z पुथोक्तोइनेबा कमाइना तौदिनो हाइबदु एग्जांपल द लाक्से को हजिक अनि सुबा केस ता सिगी सिंगुलर ओइरा मगदी सिंगुलर ओइरा बदि केदोबा डिटरमिनेंट तो क्या ताबा 0 तारा मगदी करी केस लाइगनी हाइब पोसिने डिटरमिनेंट से हेक 0 ताराम तारगदी कमाइन तौनी हाइब मतमदा केस अनि लाकनी हाइबदि कमाइन तौ हाइब मतमदा डिटरमिनेंट 0 तागी हाइबसे हजिक सोल्यूशन दि अमा लैरानी डिटरमिनेंट 0 ताद्रगदी डिटरमिनेंट 0 तारगदी कै के ओरपिया डिटरमिनेंट 0 तारगदी होइबा याबसे सोल्यूशन अमा फौ लैतबमा नत्रगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन लैबमा मदुगी पोसे कनाना ताकनी हाइब मतमदा अकोइता लैरिसे येंगसे हजिकी पोतो कनाना ताकनी हाइब मतमदा अखोइना होरेन इनवर्स पुथोके हाइ तारगदी a की एजॉइन पुथोकनी याको से मतम सिदा हाइरिबा एजॉइन सिगा a सिगी एजॉइन सिगा को कनागा b सिगा इनटू तौबा कांदा याको से कना ताबा 0 ताबा केस हाइबा मगा कना 0 तादबा केस हाइबा मगा हाइदि मकोइ नि टू तौ कांदा 0 मैट्रिक्स ताबा अदुगा मकोइ नि टू तौ कांदा केदौबा 0 मैट्रिक्स तादबा केस हाइना केस अनि लाकने याको से केस अहन हनबगी 0 ताबा केस से मसिददी केदौ या मतमदा system of equations है system of linear equations है solution लगी दबा मा अदो के दबा infinitely many solution लईबा हाइबा लाखरने बा either or fix पीबा ngam roi khoina masi gi pose hek la kati zero ga mana basi ke doba solution legi daba ma natra ke doba solution mayam ma legi ba ma oira mane basi zero ga mana daba case tadi solution lai roi hane sakhrane ba aduna sigi matang sigi case hai tare ko asita de khoi ke doba solution putho aroi ba mayam le su putho pa yar roi ama boli to su putho pa yar roi khoina putho ti se karam ba case khatne ba non singular oiba case ta khaktan ke doba asagi karam formula x equal to kana haiba a inverse kana b haiba formula si pa laga ke doba ekoi solution putho to ne ba yare ko se adu de aina hoje sigi example oina na koi or asigi system of linear equation ahum leiba amatang ai example oina pirake ko amadu kamai to ko solve to yuna hadi yeng se ko hobji yeng se direct ke koi exercise 4.6 ki question number 14 ni aina ji example oina college ko masida ina akoina iduisi mong masigi solution putok x y z ke value putok to ne aduna koi haidu se this system of equations can be written as sai ka mai ni ibai ai hai gi ba a x equal to kana hai ba b hana ibai ai where kana kana rom sakta am doi ne ko a si kana no hai ba matam da kai hai gi ba variable sing du gi coefficient sing na sem ba matrix sai ba ne ba adu di sida variable sing gi coefficient yeng se sida 1 lai re -1 lai re 2 1 minus 1 kana 2 next 3 4 minus 5 3 4
minus 5 aduga aroibada 2 minus 1 3 2 minus 1 3 a masakta a x sina ka swai dum irege ko sam da bagini ko x sina kana ni haba variable singduna semba column matrix sai tare ko haibadi kamai ni ba x y z aduga b sisu column matrix ni speak na dum irege ko column matrix ni kana semba constant term singduna semba hai tare ko haibadi 7 minus 5 12 haibadi 7 minus 5 kana 12 smart tawraga sigi system of equations ya ax equal to b hani ibe where a sim sakta a kana ne ba variable singi coefficient ni x masakta a koi column matrix ni kana na semba variable singduna semba b sum masakta a kana ne mana constant term ni column matrix amne ba smart ibe ya na ji komang da hai ge hauzik lak toise ngasai sigi equation sidagi sum lak patuna kamai puthokani hai ba x equal to kana lakhiba a inverse kana b smai lakhiba adu taraga de hoi kai putokom sange a di khange kana wali heba a inverse di khangde ba ol di hoi kai dodine ba masi da yauri ba a si kai de putok toine ba inverse putok na bahana doine ba yare ko adu taraga de aina smai tawrage masi da e ba khudi mak shloi muthat na bai dong ta da sigi a x b hari sing se swai na kan de ithoge ba ko yare ko adu smai tawse haje aina nakan dra itho thame haje kai putok tine ba a ki inverse putok tine nga akoina a inverse putok pada tam gre kamai to haba a inverse se equal to 1 by determinant a haraga kana putok pa adjoint a putok ya ba smai taraga formula am lai adu tare da koi determinant han putok se ba yare ko se adu tare di now determinant a की determinant पुथोकपा एनी अखोई expansion अम जक तौसे को first word दम expand तौरसे यंगसे एनो 1 इरे को 1 इरेगा सीजीगा delete तौरे लौरसे अदु तारे क्या तारे से 4 3 12 minus सी क्या तारे 5 सुमाना अदुगा next minus इदुनी मसागी minus समसु लेजरे कैलानी plus 1 अदुम थमसे को अदुगा सीजीगा delete तौरसे अदु क्या तारे से 9 minus 10 अदि plus क्या लाखरानी 10 लाखरानी next मथंग दा 2 इरसे plus 2 सीगा delete तौरसे सी क्या तारानी minus 3 तारानी अदुगा सी क्या तारानी minus 8 सुमाइ तौरगा determinant पुथोसे यारे को determinant पुथोक मतमदा क्या तारी यंगसे सी क्या तारानी 7 लेजरे plus सिना क्या तारे 19 लेजरे अदुगा सिना minus लाख माले को minus लाख तो क्या तारे से 8 19 11 22 सुमाइ तारा माले यंगसी को दुदे दुदी सी 26 तारे को 26 minus क्या 22 equal to क्या तारे से 4 अदुदी determinant से क्या का मानद्रे बा 0 का मानद्रे दो तारगा दी solution के दोबा exist तौर मने बा यारे को से अदु तारगा दी आई अमुका सी मुथत लगा determinant 4 टाइम से बतकती इरगे को फरे determinant 4 टाइम से इरगे को दुदी inverse पुथोक पे यारानी अदुदी कोई inverse पुथोक ना होना कना संगे बा adjoint संगे दी adjoint पुथोक ना होना ngara hai तो cofactor पुथोक से हाबनी दो तारगा दी then कई आई से बा cofactors of kanagi a a matrix da riba elements ji cofactors sing puthok se ko haide kamai la kane ba symbolically ngang to spine is bani a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 yengse sumai itho matung da कोई ओट ताब कईदुना माइनस थम से हाबनी इवन ताब कईदुना प्लस थम बे सी ओट ताब दि यंसी 2 तारे को इवन ने को सी 3 ओरे माइनस थम से सी 4 नि सी 3 ओरे माइनस थम से सी 4 नि सिना 5 नि माइनस थम से देगी सी सो क्या तारे सी 4 नि सिना 5 माइनस थम स्माइना माइनस थम हापीरे है को से अदगी a11 हाबदी स्माइ यंसे सी के का खरगा सी क्या तारानी 12 माइनस क्या 5 दुदी क्या था मसेबा 12 minus क्या 5 equal to मखादा पुथोगे को क्या तारे दे 7 तारा माले next मतंग दा a12 लाख मतम दा सी का delete तौरसे यारे को से दुदी क्या तारे 9 ब्रैकेट हाके को 9 minus हारेगा सी क्या तारा नी -10 है प्लस क्या लानी 10 equal to क्या तारे से -19 तारे यारे को next मतंग दा a13 लाख मतम दा सी का delete तौरसे क्या तारा से
minus 3 minus 8 minus 3 minus 8 sidi kya tarani minus 11 tareba yare ko sibo ba next mathang da mu lakse a21 haragadi siga delete tawgrase yare ko se adu siyo si kya tarani minus 3 minus 2 adudi minus 3 minus samto laktu ni plus kya lani 2 adudi kya tare se sige minus 1 ama 1 tare yare ko next a22 haragadi c elements ni ko c ga delete tawgrase kya tare se si into taradi 3 sumi to taragana 4 habde 3 minus kya lani 4 adi 3 minus 4 equal to kya tare se minus 1 a23 mu yang se a23 da c elements ni ko c ga delete tawgrase ko adu le mo si into tarasi kya tare se minus 1 duga minus 2 minus 1 minus 2 hai lak tu ne ba tagadi minus 1 minus 2 hai bagi kai lani plus 2 lakrane ba adu tagadi manung se 1 tare adu kya tarani minus 1 sumai tawraga a31 amu puthok se a31 da kamai tawni c a31 ne ba adu di c ga delete tawgrase ko delete tawgrabna kya tare se 5 duga 8 haidi 5 minus 8 na ne ba du taraga dis kya thamase ba 5 minus kya 8 du di kya tare se minus 3 next mathang da a32 a3 ga c kana ga 2 c elements ne ba c 3 ga c 2 se cancel chakrane ko adu di kya tare se minus 5 minus kya 6 minus 5 haraga 6 ha minus 5 ga kana ga 6 ga du taraga di minus 5 minus kya lani 6 khai dok tu ni ko adu kya tare se minus 11 tare sige minus sige kya tare se 11 sumai tawraga a33 du kumai puthok se ba sige ni puthok tu se sige delete tawra se kya tare se 4 duga minus 3 4 minus 3 haibadi 4 minus kya ne ba minus 3 du dardi 4 plus 3 la ani du kya tare se 7 sumai tawraga co-factor sing du putho e ba yare ni ko se co-factor putho matung da hojik kai tawdane ba adjoin ni duini adodi asigi kala mutha tayar roi ko so swai sima kha ki makala ko moi dakar wite ko se smai tawse adodi hojik a11 a12 putho khra matung da nan i bagi adjoin i be mondo yung ni se habini ko haidi 3 minus 19 kana minus 11 7 have sorry 7 minus 19 kya minus 11 dagi sumdara mo kya 1 minus 1 sumena ayambada sobe lai train lawre adu phe ya holaga yengse ko kamai to ge du last ko step to last se bje adjoin su photo e kana su photo e determinant su photo e yare ko hojik matang ge step su ke dau se ba inverse photo se ni adu ko na se ba a inverse ke na ba 1 by determinant a kana adjoin a adu taraga di 1 by 4 la ani adu ka adjoin de kya 7 minus 19 minus 11 1 minus 1 minus 1 minus 3 11 7 sumai tawraga a inverse phang ngasai khoina legi budu kamai lei haba ax equal to kana haba b habani masidagi x putho kya di kaina haba a inverse kana la haba b sumai la a habani tai go se to taraga detail 4 koi to dis kai haba x equal to kana thamase ba a inverse kana b adudi a inverse side sida lai re kana ne ba 1 by 4 7 minus 19 minus 11 1 minus 1 minus 1 minus 3 11 7 c ga kana ga b c b sida re ko kya ba se 7 minus 5 12 smile si x mai ba na thama si mong thama ne yare ko se sidagi de ke do ba makoi ni sin tu dong na du ne ba yare ko oi makoi ni to na buse atai ji loina mutha khragi hoji makoi kana ba kem leitre ko hoji de khoi dige do ba si ga si tu to bu chetang pu tho se ba yare ko se hoji yeng se makoi ni to se ko adu di implies tham se x equal to han lak ne ko 1 by kana le se 4 ma tham se sumaina adu ga yeng se makoi ni to se adu di si ga ni to ne ko si first row ga first column ga du kya tare 7 kya 49 next mathang da minus 5 thằng đó kya minus 36 mai lại
ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯣꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯣꯒ ꯄꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯣꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯁꯤꯒ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯔꯁꯦ 19ꯒ ꯀꯅꯥꯒ 7ꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ 9 7 63 7 1 7 8 9 10 13 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ 133 ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯒ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯤꯅ +5 ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯊꯪꯗ 11ꯒ ꯀꯅꯥꯒ 12ꯒ ꯑꯗꯨ 12 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ 2 3 ꯀꯅꯥ 132 ꯗꯤ +ꯅꯦꯀꯣ +132 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯊꯪꯗ मागी थबक सुमुक लोरे नेक्स्ट मथंग द सिगे मुक लारसे सिगे सिगे दु तरसे क्या तारनी -77 तारे नेक्स्ट मथंग द सिगे मुक सिगे दु तरसे +5 लानी नेक्स्ट मथंग द सिगे मुक सिगे दु तरसे प्लस लानी सिसो 7 2 14 84 सुमाइन तरगा यारे से हौसे अरोय बिस्टेप यौसिलाए यंगसे कमाइ तौ यार मतमदा implies x equal to 1/4 सि मनुं सि क्या तारा यंग थोसिको अदुदि सि क्या तारानी से 41 तारे अदु 41 दगी 49 दगी 41 खदो खदि क्या तावरे 8 लेरनी नेक्स्ट मथंग दा सिगा प्लस तौरसे क्या तारसे 137 तारे 137 दगी 133 खदो खदि क्या लेरनी 37 दि 33 4 लेवे नेक्स्ट मथंग दा मो सिगा प्लस तौरसे क्या तारे 89 तारे अदु 89 दी कना खदोतेबा 77 खदोसे अदु तारगदी 12 तारे माले अदु क्या थमसेबा 12 स्माइल फंगे यारे कोसे अदु दी यंगसे x से कना नि हाइगा साय खोना x y कना z हौजिक 1/4 ना अहुमक तीन तो सिलसी मैट्रिक्स किदा अहुमक इंटू तौने हाइदाने अदु क्या तारने से सी इंटू तौरदी 2 सी इंटू तौरदी 1 सी इंटू तौरने क्या तारे से 3 मैट्रिक्स अनि मानगे दे मानगे तारदी के दौने हाबा करेस्पोंडिंग एलिमेंट मानगे दौने हायबा दो तारगदी देयरफॉर सिदगी फंगम मिसे x की वैल्यू से मागे पादा कना लई 2 y की वैल्यू ना क्या लेरे मागे पादा 1 अदुगा z की वैल्यू ना क्या तारे 3 स्माइन तौरगा सॉल्व तौबदोइनेबा मसिगी पोस इना वेरिएबल अहुम सुबगिनी सब माने वेरिएबल अनि की कांदसु x y z यारोय मतमदुना कना तौरनेबा x y मतमदुना अखोगी इनवर्स पुथोपग तौबसे ऑर्डर क्या दा लाखरनी ऑर्डर 2 दा अदु वेरिएबल अनि सुरगना ऑर्डर 2 की होतारे वेरिएबल अहुम सुरगना ऑर्डर 3 की होतारे सुमाइन तौरगा मसिगी एप्लीकेशन टाइप को एको मसे सुमाइन तौरगा सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन से करी मतेना सॉल्व तौब यायबा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स सिनारगा हाइतारेको सुमाइन तौरगा सॉल्व तौब याय यारेको सिमा सुमाइन तौरगा डिटरमिनेंट की बात लोइबा पार्ट ने तौरिसे तरुक सुबा पार्ट नि मसी तौरगा डिटरमिनेंट की ओइबा कोगी खरा समना जुम पूरा टोटली मसीना 100% यारनी हाबदी यारोय तौबा तौबा अयामबदी सिदगे तुम केदोबा खंगबा ngambane लौरगे अदुना खंगदबा खोलनिंगबा मयाम अम लेरगसु हानासु तुम हाइग्रे कमेंट तुम हाइबिरो अदुगा कोइ केदोबा अंगम लेवल दा होनबा कोइ होना जरागे यारेको थैंक यू